بزرگ میگوید که کتاب‌ها مهمانان خوبی هستند که هیچ وقت از کسی آزرده نمیشوند و خیلی آرام هستند. با این آرامیشان بهترین همصحبت هر یک شخص هستند. بیننده عزیز سلام، برنامه نوبتی صحبت روز است و ما اینجا با شرکت متخصصان ساحه فرهنگ، ادبیات و تئاتر میخواهیم صحبت داشته باشیم در یکی از موضوعهای روز و صحبت ما امروز دامن پهن میکند پیرامون مشکلات دراماتورگیای تاجیکستان. خوب شما رو به استودیوی تلویزیونی سفینه خیر مقدم میگویم اولا و معلوم است که دراماتورگیا یکی از بخش‌های تازه ادبیات است و با این تازگی مرحله‌های خیلی خوب رو دراماتورگیای مثلا تاجیکستان پس سر کرده است. ولی سالهای آخر ما میبینیم، شاهد میگردیم و حتی میشنویم که امروز وضع دراماتورگیای تاجیکستان تا یک اندازه قناعتمند کننده نیست و میخوام امروز صحبت رو از همینجا آغاز بکنیم. یعنی وضع امروزه دراماتورگیای تاجیک در کدام پایه قرار دارد؟ مرحبا. شخصا من امروز با بسیار دعواهایی که گویا دراماتورگی تاجیک خیلی به عقب رفته است، اثرهای جالب نیست، من به این عقیده چندان راضی نیستم و میتوانم با مثالهای موجز اثبات کنم که دراماتورگی تاجیک هست، اثرهای جالب بسیار هستند و من پیش از همه قید میکنم تشبث و مهربانی هایی که از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به نسبت مؤلفان، دراماتورگان به نظر می رسد قید کنم. محض با دستگیری وزارت فرهنگ سالهای آخر برای پیدا نمودن اثرهای جالبی که در خور زمان باشند، نبض امروز را به مردم پیشکش کنند، بسیار چهارزمینه‌های سودبخش گذرانده شدند که یکی از آنها این گذراندن آزمون‌های جمهوری دراماتورگان تاجیک است و من خودم بی‌واسطه اشتراک چنین آزمون بودم و اثرهای بسیار مورد محاکمه قرار گرفتند. با اشتراک کارگردان‌های بهترین هنرمندان اصیل کشور این اثرها همه جانبه بررسی شدند و برای صحنه گرداندن پیشکش شدند. من معذرت میخوام، شما دایر به آزمون وزارت فرهنگ گفتید و تا جای مثلا من خبر دارم در همین آزمون 15 اثر پیشنهاد شده است. بله. در یک فضای فرهنگی که ما اینقدر شاعر و نویسندگان داریم پیشنهاد شده مثلا 15 اثر به نظر شما قانع کننده است؟ باور کنید این 15 اثری که در آزمون آخرین پیشنهاد شد، از بین این اثرها تا جایی که من واقع هستم، شاید طاهر جان به این سوال باز جواب بدهد، بذارم یک 7-8 اثر از جانب حکمان قبول شد. بله. و من گمان میکنم که در هر یک آزمون پیدا کردن چنین مقدار اثرها این گنده نیست. گمان میکنم که اگر هر سال بدون آزمون ها با وزارت فرهنگ تاجیکستان اقلاً 5-10 اثر جالب داخل شود و بعد این مطالعه و بررسی محققان، هنرمندان، کارگردان ها برای این نمایش پیشکش شوند، این گنده نیست. این گنده نیست. من بازم سخنم رو ادامه میدهم در خصوص آن که من باور دارم، من میدانم که امروز در بایگانی تئاترهای مشهوری کشور، تئاتر اکادمی به نام استاد لاهوتی، تئاتر جوانان، تئاترهای مضافاتی، تئاتر شهر خوجند، بدخشان، باختر، اثرهای دراماتورگان ما که سالهای پیش نوشته در آزمون‌های جمهوری سزاوار جایزه‌های 1 و 2 و 3 گشتند هستند، میخوابند. لیکن
савол он аст ки мутаассифона чаро ин асарҳо рӯи саҳна намеоянд. Барои ҳамин ман ба андешаи ҳамонҳое ки мегӯянд ки драматурги тоҷик ба пои хеле паст рафтааст, низ ман ба ин чиз розӣ нестам. барои ин акунун бояд кор кардан дар кор. барои ин бояд ки мо беҳтарин коргардонҳо масалан коргардонҳои аз худамон бошад ҷалб кунем ки рӯ ба ин асарҳо биёранд ва барои саҳнавӣ гардондани ин асарҳо кӯшиш ба харҷ диҳанд. ман медонам ки асари саҳнавӣ ин дар театр ба вуҷуд меояд. муаллиф менависад, муҳокима мекунад ба зурати фарҳанг, пешниҳод мекунад, лекин бо вақте ки вай ба театр ворид шуду ба оғӯши ҳунармандону коргардон афтид, онҷо баъд умри дубораи драма шурӯъ мешавад. ва хушбахтона ман боз мегӯям ки мо чунин асарҳои ҷолибро дорем, фақат як бор рӯ ба ин асарҳо овардан дар кор. дар воқеъ устод адабиёти ҳазорсолаи мо саршор аз асарҳои бузург аст, аз асарҳое ҳаст ки онҳоро масалан дубора зинда кардану ба мардум пешниҳод кардан яке аз вазифаҳое ҳаст ки онро мо бояд кунем. ва аз устод мехоҳам ки пурсон шавам ки имрӯз коркард болои ҳамин саҳнаҳои тозае ки масалан дар саҳифаҳои адабиёт ҳастанд чӣ гуна аст дар театр ва интихоби ман ҳамин асарҳо вақте ки ба театр пешниҳод карда мешавад чӣ гуна сурат мегирад? бисёр саволи баҷо, саволи хуб. ман ҳаминро гуфтани ҳастам ки агар масалан ҳар як ҳунарманд, ҳунарпеша, коргардон агар як муҳаббати бепоён надошта бошад нисбати миллату нисбати ватан, ин чизоя аҳамият наметиҳад. барои ҳамин мо орзу мекунем ҳамин хел ки дар ҳақиқат ватандӯст бошанд, миллатдӯст бошанд ва барои миллату барои ватан кор кунанд, меҳнат кунанд. яъне миллата аз чӣ мешиносанд? Аз варзишаш ва аз санъаташ мешиносанд. бинобар ин вақтҳои хел ман нигоҳ мекунам мо камтар нисбати драматургони худамон камтар беэътиноӣ мекунем. албатта ҳозир бисёр атока бисёр гапи хуб гуфтанд ки пиеса дар театр пиеса мешавад. чунки диди муаллиф дигар аст, диди режиссёр дигар аст, диди театр дигар аст. бинобар ин дар инҷо бори дигар ман таъкид мекунам ки бисёр шумо ҳам хуб гуфтед. мана масалан бежан ва манижана гирифта баҳромҷон мондан дар театри қурғонтепа бинед чӣ хел хушрӯй баромад. ҷолиб буд ва замонавӣ буд ва ба талаби замони имрӯза ҷавобгӯ буд ин чиз. бинобар ин ман гумон мекунам ки ман ҳамин ҷавонҳо масалан ба мисли мана баҳромҷон ва дигарон ҳамин хел кӯшиш кардан дар кор. ман нигоҳ мекунам мана дар бораи ҳабиб юсуфӣ мондан як чизи хуби вай мондан. ин медонед ин ифтихор аст. ман ифтихор мекунам бо ин бача масалан бо ин ҷавон ки инқадар дӯст медорад миллати худаша. бинобар ин ман мехоҳам ки масалан бисёр хуб мешавад ки рӯ ба маърифату маданияту адабиёти худ биёрем. дӯст дорем ҳамин чиза, ҳамина ба мардум пешкаш кунем. масалан ман намедонам як чизи дигар аст ки ман аз драматургҳо бахшиш мепурсам, лекин ман мехоҳам ки масалан ҳамин решаи ҳамин он чизе ки ба пешрафти ҷамъият халал мерасонад, ҳамин решаҳо, ҳамин патакрешаҳо як кофта ёбанд ки мо дар ҳақиқат вай кунем. мана масалан Грибоедов нигоҳ кунед, якта асар дорад, дод аз дасти ақл. ҳамагӣ навиштагӣ якта асар, не ки асари тамоми театрҳои дунё мемонанд вай мекунанд. ман даъват намекунам ки мисол кам навис, не нависану як чӣ ки дар ҳақиқат вай вазн дошта бошад ва як камтар дар ҳақиқат пеш барад. ҳам ҳунарманда, ҳам режиссёра, ҳам актёрҳоя, ҳам пеш бурданашон дар кор. бинобар ин ман ҳамаи ақида дорам рӯ ба драматургияи худамон бояд биёрем, ҳамаи театрҳо. устод, шумо ҳамчун як ҳунарманд, ҳамчун як коргардоне ки солҳои зиёд дар театр фаъолият доред, имрӯз аз ҳамин навиштаҳои тозаи драматургони тоҷик розӣ ҳастед? қаноатбахш ҳастам. яъне ҳастанд асарҳое ки болои онҳо кор кардан мана масалан нигоҳ кунед, мана тоҳирҷон яктан вай навиштанд, масалан ишқи парӣ ким кай навиштагӣ буданд, лекин нигоҳ кунед мо дар донишкада як равияву услуби нав қати ҳамин чиза мо мондем. дар парасту хеле баҳои баландам гирифтанд. бачаҳо гарчанде ки
курси 3 мехонданд, лекин маҳорату истеъдоду ваяшон бисёр тамошобин ва бисёр маъқул шуд ин чиз. ҳастанд, лекин чӣ мегӯем, мо мехоҳем ки боз баландтар бошанду пешрафтар бошанду як диди дигар мехоҳем камтаракак. саломат бошед. беҳтарин. Хуб, устод, шумо намояндагии вазоратро доред ва ҳар сол чуне ки инҷо гуфтанд озмунҳо баргузор мегарданд, театрҳо ба пойтахт меоянд, яъне ки фестивали озмуни парасту сурат мегирад. Хуб, вазъи ҳамин асарҳои драмавие ки пешниҳод мегарданд аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст? Ва мо дар ҳамин самт киҳоро дорем? оё ҳамин мактаби драматургие ки имрӯз дар Тоҷикистон фаъолият мекунад васеъ ҳаст, намояндагони бисёр дорад, ё ки намояндагони масалан синни соли масалан ҷавонтараш кам ҳастанд? оянда масалан мо ба кӣ бояд ки такя кунем? ташаккур, бисёр саволи ба маврид. тавре ки зикр шуд, мо соли 2020 озмуни ҷумҳуриявии драмнависоро баргузор намудем ва ба унвони ҳамин озмун 15 асар пешниҳод шуд ва ино аз лиҳози ҳам мавзӯъ мундариҷа, ҳам аз шаклу пешниҳод гуногун буданд ва дар рафти ҷанбасти ҳамин озмун 4 асар сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шуданд ва 4 асари дигар мукофотҳои ҳавасмандгардонӣ гирифтанд. Мефаҳмед, ин албатта як нишондеҳандаи бад нест, лекин проблемаи асосии ҳамин драматургияи тоҷик дар он аст ки якумаш ин нави жанри адабиёти бадиӣ ва санъат он дар Тоҷикистон таърихи гӯем 80-90 сола дорад, яъне жанри нав аст ва бо таассуф бояд зикр намуд ки мутаассифона ҳамин эҷодкорони мо ҳамин дорои ҳамин тафаккури бадиии драматургӣ шудан натавонистанд, бисёри аксари онҳо, чунки ин жанр бисёр жанри мушкил аст, беҳад мушкил аст. худи ҳамин маънои драма ин амалиёт аст, ҳаракат аст. дар он асарҳое ки солҳои советӣ эҷод шуданд, на ҳамаш албатта, лекин масалан 50-60% дар ҳамин тӯли 30 соли охир ҳам ҳамин мутаассифона бисёр сергапӣ дар ҳамин асарҳо мушоҳида мешавад ва амалиёт хеле кам аст. пешниҳоди мавзӯъ, ҳалли ин мавзӯъ, конфликтнокии асар, офаридани образҳои барҷаста, умуман ҳамон талаботҳои меҳварие ки жанри драматургия тақозо мекунад хеле кам мушоҳида мерасад. албатта мавзӯъҳое ки замони ҳозира пешниҳоди аҳли эҷод мекунад, аз он ҷумла драматургия хеле васеъ аст, хеле бой аст ва бисёр драматургони мо ба ҳамин мавзӯъ даст мезананд, лекин дар вақти ҳамин устухонбандии асар, архитектоникаи асар, дар вақти равонии сюжет мутаассифона аз мавзӯъҳо дур афтода ҳалли он камтар муаллақ мемонад, чунки дар бисёр мавридҳо худи муаллифҳо оҷиз мемонанд дар ҳалли аслӣ намерасанд. бале ба ҳадафе ки пеш гузоштанд намерасанд ва тавре ман зикр кардам, ҳамин мо мутаассифона тафаккури драматургиро на танҳо дар драматургия, балки дар насри тоҷик ҳам ҳамин чизро хеле заиф аст ин асарҳое ки пешниҳод мешавад аз ҷониби адибон. ва шумо дуруст қайд кардед ки адабиёти классикии форсу тоҷик дорои бисёр асарҳои бузург аст, лекин ин асарҳоро бояд ба жанри драматургия мутобиқ кардан дар кор, яъне инсценировка кардан, ба санъат тайёр кардан дар кор. ва дар ин росто масалан марҳум Фаррух
қосимов хеле дастболо буд. Мутаассифона ҳамин мактаби ҳамин сценарийнависӣ ё инсценировке ки ҳамон кас пеш мебурданд доштанд, рафта рафта суст гардид ва тавре ки яна зикр карданд, ҳамин баҳромҷон ҳамин пьесаи бежан ва менижаро аз асари шоҳнома гирифтааст, хеле навгониҳо ва корҳои худро кардааст. Масалан, ё ин ки ҳамон асари бузурги ки шоҳномаро таҳия кард, Борис Кимиогаров, ин хизмати бузурги Григорий Калтунов буд, сценарийнависи ҳамон шоҳнома ва бисёр чизое ворид кардагӣ. У чизое ки умуман дар шоҳнома ҳам набуданд. Лекин ҳамин асарро чунон пурқувват кард ки ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард ва мардуми тоҷику форсу ин тоҷикҳои Афғонистон, Ӯзбекистон як мояи ифтихори онҳо шуд. Ин чизҳо бисёр чеҳраҳои шинохта ба мисли Ҳошим Гадоев, Гурминҷ Завқибеков, Сайрам Исоев ва Ҳабибулло Абдуразоқов ва дигар Маҳмудҷон Воҳидов ҳамон нақши масалан ки офридаанд дар шоҳнома вуҷуд надорад. Лекин ҳамин пеш аз ҳама он кори сценарийнавис ва албатта маҳорати бузурги филмофарӣ Борис Кимиогаров буд ки ин асар бисёр қабул шуд, ҳам аз ҷониби мардуми оддӣ ва ҳам аз мутахассисони бисёр баландпояи ҳамон иттиҳоди шӯравӣ. Ҳамин мактаб албатта хеле заиф шудааст ва мо мебинем ки сину соли он нафароне ки ба драматургия рӯ меоранд, асарҳо дар ин ҷода меофаранд, хеле аз 50 боло ҳаст. Бале, ва ин албатта ташвишовар аст, чунки мо кӯшиш мекунем ки аз ҳисоби масалан Толибу Озарахшу, масалан Абдуғаффор Абдуҷабборову, масалан дигару дигар Маҷид Салиму дигару дигарон нависандаву шоироне ки имрӯз эътироф шуданд, шинохта шуданд, ба ҳамин кор ҷалб кунем ва онҳо асарҳое эҷод мекунанд ки асарҳои хуб ҳастанд, бад нестанд ва албатта ин моро умедвор мекунад ки дар оянда ба ҳамин жанр ба ҳар ҳол ӯ шоирону насрнависони ҷавоне ки имрӯз ба роҳи бузурги эҷодӣ қадамҳои нахустини худро мегузоранд, рӯ меоранд. Албатта ин жанр дастгирии давлатиро мехоҳад. Драматургияро мо бояд аз ҳамон синфҳои 5-у 6 сар карда дар тамоми барномаҳои мактабӣ ворид кунем, чунки худи замона инро тақозо мекунад. Хуб, устод, инҷо омадем сари масъалае ки масалан мо бояд ки драматургонро тайёр бикунем. Дар фазои фарҳангии ҷомеаи мо драматургоне ки имрӯз масалан бояд ки тайёр шаванд, чӣ гуна тайёр мешаванд? оё мо ягон мактаби хосаи драматургияро дорем ва бояд ки онҳоро кадом муассиса масалан тайёр кунад, дар кадом ҳолат бояд тайёр кунад? Проблеме ки имрӯз моро бисёр ба ташвиш меорад, ин кам будани шумораи драмнависони ҷавон аст. Таваҷҷӯҳ гуфтанд ки ҳозир ҷавонтарин драматурги мо 55-60 сола аст. барои ҳамин ин бисёр проблем ҷиддӣ аст. Ин аз он дарак медиҳад ки жанри драма бисёр душвор аст, ин кори осон, кори саҳл нест. барои ҳамин чӣ бояд кард ки масалан ҷои мо драмнависони калонсолро бояд ки аз ҳисоби ҷавонон пурратар кунем. то ҷое ки ман воқиф ҳастам, 3 сол муқаддам бо ташаббуси роҳбарияти донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Тунсунзода дар заминаи факултаи театре ки устод Тағои Мурод онҷо ба ҳайси мудири кафедра кор мекунанд, як гурӯҳи драмнависон ташкил шуд
و راستی ما خیلی خرسند شدیم که انکون امکانیت فراهم آمد که ما جدی به تربیه درامنویسان جوان مشغول شویم. و سال اول با این گروه یک گروهی کلان داخل شدن یا که داخل شدن و با من هم مراجعت کردن که با این گروه سر و کاردار باشن، همچون از تجربه کار خود از تجربه کار دیگر در نویسانی ورزیده با آنها سبق نیازی می‌خوایم. و وقتی که من با این بچه ها روبرو آمدم، از نزدیک آشنا شدم، من احساس کردم که اکثریت آنها تصادفاً به اینجا آمدن. و وقتی که من از آنها مثلا دیکتانت نقل خطی گرفتم، آخر باور کنید این دهشت آور است، سواد نیست. آنها به کدام سواد مثلا میخواهند که اینجا دراماتورگ شوند. و من سال گذشته، من این سال وقتی که استاد امروز مرا دعوت کردن و دیدم که از 27 نفری که به کرسی دوم گذاشته بودن 2 نفر مانده است و امروز در کرسی سوم از 17 نفری که بود سال گذشته 7 نفر مانده است. لیکن من چند ساعتی که اونجا بودم همگی 3 نفر 4 نفر حاضر شد و قصه کوتاه که ما از بین اینها همراه استاد تقوی مراد یک 3 نفر گویا که کم بیش تیار کردیم. از آنها یک بوی امید هست و البته من میتوانم قید کنم که برای ما سید برهان رجبی کرسی سوم برای ما بازیافت شد، برای ما، برای تقوی مراد بازیافت شد و امروز این جوان در ژانر دشوار دراماتورگی بسیار جدی کار میکند و من باز آن چیز به وجد آورد که چند اثر صحنوی ایشان این اثرهای درامهای منظوم است. توحید جان اون ژانری که بعدی گذشت استاد فیض‌الله انصاری ایوبی از بین رفته بود. این البته باعث شادمانی است، لیکن متاسفانه یک گل بهار نمیشد از کریم. من یک پیشنهاد دارم که این گروه باید برهم نخورد، این گروه باید کار کند. اینجا توحید جان خوب قید کنند که از صنف مکتبی بچه ها باید که به این کار مشغول شوند و من پیشنهاد میکنم که من بعد همین حساب ما درامنویسان، هنرمندان اصیل، کارگردان ها پیش از انجام سال مثلا تحصیل، انجام مکتب باید که ما برای دیدن، آموختن، انتخاب کردن استعدادهای نو که از آنها بوی امید است باید به مکتب ها رویم و دراماتورگان آینده رو ما از همونجا باید برای خود کشف کنیم و به دانشکده صنعت باید پیشنهاد نماییم. استاد، نوبسته از مکتب، از دانشگاه، شما روبری یک شعبه دراماتورگ در نزد اتفاق نویسندگان دارید. نزد شما جوان ها میآیند، ایجادکارهایی که مثلا آنها با نثر کار دارند، با دراما نویسی مثلا شاید مایل دارند، خواهش دارند. وظیفه این شعبه همین است، در برابر دانشکده صنعت یافتن، پیدا کردن استعدادهای نو و من شکر میکنم که به نزد ما بسیار میآیند. این شب و روز هرچند که من با دانشکده صنعت مناسبت ندارم، لیکن به نزد من خدمتگزاران های صنفی مثلا صنف 9-10 میآیند و با آنها صحبت میکنم. من یک چیز هست و من با آنها و دیگر اعضای شورا مثلا که تا مثلا به اون هیئت داخل میشود، ما با آنها کار میکنیم، کار کرده ایستادیم. نشد که من این رهبریت دانشکده احساس کرد و امروز من در سیمای 4-5 نفری که در کرسی سوم میخوانند همین ها مثلا جدی کار کنیم. لیکن آینده به ما باید که برای پیدا کردن کادرها برای دراماتورگی، برای تئاتر باید که از مکتب ها باید این کار رو شروع کنیم، جستجو کنیم، یابیم و برای داخل شدن پیشنهاد کنیم. یک چیز است استاد، مثلا نگاه کنید وقتی که با هنرمندی جوان صحبت میکنیم مثلا میگن که از مکتب استاد گذشتیم
مثلا یک مکتب بزرگ یگان شاعری جوان میاد که من از مکتب مثلا فلان شاعر گذاشتم امروز نزد شما یگان جوانی هست که مثلا در آینده مثلا گفت که من از مکتب عطا همدم گذاشتم من نمیدونم همین خلاص سید برهانی که گفتم با من بسیار علاقه نزدیک دارد و من کوشش میکنم که هر آنچه که دارم به ایشان من باز خرسندم که این جوان جدی مشغول است اینا من تقریبا هم نظم میداند جدی مشغول است با بخصوص که اون ژانری مثلا که فراموش شده ما دراماهای منظومه این بچه البته در خرابی وزن است بسیار چیزا از کم بوده لیکن من همین چیز مقبول است که این جوان بسیار جدی با این کار مشغول است خبر تا روزی که هستیم همراه هستیم هر چی که دستمون میآید برای تشکلی مثلا این جوان خدمت میکنیم بهترین من یک چی میخواستم فیروز جون قید کنم که برای چی من گفتم که همین ژانر باید از صنف 5-6 سال کرده جاری شود در ادبیات بگذار نمونه‌های بهترین اثرهای دراماتورگان جهانی و مثلا اثرهای استادان улуғ зодаи ғани абдуллои файзулло ансориyu айюбию дигаран ақаллан порча дар шакли факултатив ақаллан бояд пешниҳод шаванд ки ҳамин шавқ аз кӯдакӣ дар ҳамон духтарчаҳою писарбачаҳое ки мактаб мехоҳанд пайдо шавад масалан ҳамон шеъру шоирию масалан насрнависию чунки ҳамон чиз хеле хуб бар роҳ монда шудааст дар ҳамон барномаи мактабӣ вале мо ана масалан ҳамин озмуни ҷумҳуриявӣ масалан фуруғи субҳи доноиро гирем оё ҳастанд асарҳои драматургона нест баъд аз куҷо вай мебахшед пайдо мешавад аз мактаби устод масалан ато ҳамдам ё каси дигар албатта пайдо намешавад лекин барои он ки ҳамон шоирону нависандаҳои ҷавон ба ҳамин жанр рӯ оранд зарур аст ки дар болои худашон кор кунанд бештар мутолиа кунанд ҳамин нозукиҳои жанрро аз ҳамон асарҳои драматургони бузурги юнону рими қадим сар карда масалан аз шекспиру аз масалан мадиеру масалан чехову астровскию дигару дигар ё грибоедове ки қайд шуд шумо як мушкилоташро дар он мебинед ки масалан дар мактабҳои миёна ва тӯакануза донишкардаву донишгоҳҳои мо таваҷҷӯҳ болои ҳамин бахши фарҳангӣ ин як қисмаш аст фирӯзҷон боз албатта дастгирии дигарам дар кор масалан ҳамин шароити маишӣ ҳамон аҳли адабро ҳам ба назар гирифтан дар кор шароит пайдо кардан дар кор мо масалан фақат ҳамин озмуни драмнависонро дар 2 сол як маротиба мегузаронем масалан дар мо ҷоизаи адабӣ ки дар жанри драматургия бошад умуман вуҷуд надорад барои он ки як асари драматургиро дар ягон журнали садои шарқ чоп кунем ё дар дигар ҷо ин хеле душвориҳо дорад хай хушбахтона ҳамин бо дастгирии роҳбарияти раёсати иттифоқи нависандагон аҳён чоп мешаванд акнун сар шуд лекин солҳои қаблӣ ин чизҳо ба чашм намерасид ё ин ки дар нашриётҳо вақте ки ҳамин драматургои мо асарҳои худро барои чоп пешниҳод мегӯям ки ҳамон дастангорҳои нашриётҳо мегӯям ки ин ба фурӯш намеравад мардум намехонад барои чӣ намехонад чунки аз ҳамон овони мактабхонӣ ин чиз талқин намешавад ташвиқ намешавад тарғибот намешавад ва яке аз ҷурмои бисёр ҷиддии ҳамин ба вуҷуд омадаи ин проблема ҳам дар ҳамин аст дар тақвияти андешаҳои тоҳириҷон гуфтанӣ ҳастанд ки хушбахтона имсол дар номинатсияи бахши эҷодиёти бадиӣ бори аввал драмнависони ҷавон ҳам дохил карда шуд ва хушбахтона то ҷое ки ман медонам 3 нафар хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии шаҳри душанбе аз вилояти хатлон
навиштаҳошонро пешкаш карданд, мо мутолиа кардем, маслиҳат додем, таҳрир кардем ва гумон мекунам ки онҳо имсол ба таври расмӣ дар ин озмун иштирок мекунанд ва ҳамин тавр иншоаллоҳ роҳ кушода мешавад. яъне ки як бӯи умед ҳаст. ҳаст, бале. бӯи умед ҳаст. хуб устод, шумо доир ба ҳамин мушкилоте ки имрӯз ҳамсуҳбатони мо гуфтанд чӣ изҳори назар доред? яъне то чӣ андоза ҳамин мушкил аст ва чӣ гуна бояд ки роҳандозӣ шавад, роҳҳое ки масалан мо аз ин варта бароем? бисёр суҳбати хуб шуд ва ба ақидаи ман ҳамин хел аст ки драматургия яке аз жанрҳои бениҳоят мушкили адабиёт аст. Бале. ва меҳнати драматург бояд аз дигар нависандаҳо якчанд маротиба фарқ кунад. яъне аз ҷиҳати ҳавасмандкунӣ масалан драматург ин тоҳирҷон бояд як пешниҳод кунед ки масалан ҳамин дар ҳақиқат мушкил аст, душвор аст, лекин ҳамон вақте ки меҳнат мекунӣ қурби меҳнататам мебахшед. ман як асар навиштам 3 сол навиштам, калила ва димная кошифе мебарад мекушад димнаи моба, ман димнаи мебарам, охир ба ғолиб мешавад димна. 3 сол баъд рафтам пул гирифтам, медонӣ чи мебахшад, рафтам 200 чанд сум пул додан ман, ба бо 200 чанд суми дигара илова кардам, бачаҳо ба як пиёла чой додам. Захмати 3 сола. заҳмати 3 сола беда қурб надорад. Қурб барои дигар ман нахостам, дигар навиштан нахостам, барое ки беҳуда кори аст, охир бояд қадр шавад ва қадр намешавад. бинобарин камака ман чӣ мехоҳам? Ман як чиз мехоҳам ба актёрҳои ҷавони театрҳо ман муроҷиат карданам. масалан мо дар театри ҷавонон ман ҳозир тарбия кардем Мирхонов Далер. оста дигар театрҳо ҳам бояд ки анам хел якта нимта ҷавонҳое ки чунки беҳтарин шахсое ки мефаҳманд театрро ҳис мекунанд вай мекунанд, масалан Малер худаш менавист, худаш бозӣ мекард, Шекспир худаш менавист, худаш бозӣ мекард. ино анамин ақидая камтар бояд ҷавонҳои мо дар театрҳо кор мекунанд. ҳамин чиза бояд эҳсос кунем. бале, бояд ҷорӣ кунем ки ҳамин ва ин хел шавад хеле хуб мешавад ва дар ҳад қурби драматургия бисёр баланд бардоштан дар кор. ман фикри шумо қатъи розиам тоҳирҷон. ман мехоҳам ки дар мактабҳо умуман на ин ки драматургия, балки фанни театр ҳама гӯшаҳои вая, ҳам масалан инҷа ҳам комедия, ҳам фоҷиа, ҳама чиз, ҳам масалан жанрҳо, пьесаҳо, ҳама чиз омӯхта шаванд, чунки дар ҳақиқат бисёр ман қариб хеле вақт шудааст, лекин аксарияти мардуми мо он қадар ҳис намекунанд ки театр чӣ аст. ақлан насли ҷавон фаҳмад, донад ки чӣ қадар заҳмат мекашем, мо чӣ қадар вай мекунем. барои ҳамин ман бисёр мехостам ки он масалан шахсое ки мутасадди ҳамин соҳаанд мехоҳанд ки ҳамин соҳа пеш равад. масалан ман аз миллион яке бинед билеташ 200 сомон, ҷои нишаст нест. ман ифтихор мекунам ки масалан шогирди ман Муҳиддинҷон қадим ман ҳамин шахсият масалан ин хел кардан, мерафтааст ки одам рост рафта тамошо кардан филм, рост додан, яъне чизи хуб ба мераванд. барои ҳамин мо бояд кӯшиш кунем, мо бояд ки тамоми кӯшиши ғайратамон борон кунем ки пеш равад, кӯшиш кардан дар кор ки асари хуб офаридан дар кор ки гирду атрофем ба кор кунанд, мардум ба фаҳмонанд, мардум фаҳмад. масъалаи ато ака гуфтанд ки масалан драматургия дар тамоми мамлакатҳои мутараққӣ, дар тамоми ваё баъди масалан тамом кардани маълумоти дуюм ба шӯъбаи драматургия қабул мекунанд. бинобар ин мо ҳамин роҳ, ҳамин худо хоҳад ба роҳ мемонем ки баъди масалан тамом кард як донишкадаи дигара, масалан забончӣ аст, масалан вай филолог аст, вай чи аст, аз бам мо интихоб мекунем ки дар ин шӯъба ана ҳаминоя мо бояд ки қабул кунем шӯъбаи драматургия, баъд дар оянда ягон мақсад ягон чиз ба ноил мешавем. марама ин хел масалан гем ҳар тасодуфро бояд мо барои омода кардани масалан дар ин жанри душвори адабиёт бояд мо ки роҳ надиҳем. ва ман як чизе бояд инҷа як иқдоми нағзи ба зурати фарҳанги тоҳирҷонам ки аз пушти хоксорӣ нагуфт, ман бояд қайд кунам ки вазорати фарҳанги Тоҷикистон имсол дар давоми он озмун боз як кори бисёр наҷиб кард. дар замони шӯравӣ буд супоришҳои фармоишҳои давлатӣ буд. ана ҳамин идея аз нав ин назорат зинда кард
و ما یک گروه دراماتورگان رو دعوت کرد و به طور عمیق سپارش دادن که این موضوع به همیشه می نویسیم و در اینجا هم اون اندیشه استاد تقویمراد که مثلا گیم 3 سال زحمت میکشه اون موزیوی نمیگیره، این مسئله هم وزارت فرهنگ بسیار خوب حل کرد و برای بهترین اثرهایی که در موضوع امروز نوشته میشوند هم مبلغ بسیار نقد جدا کرد، سپارش ها شد و ما خیلی پس کار شدیم در دایره امکانیت، مثلا نوشتیم، محاکمه شد، تحریر شد و این اثرها حاضر در حالتی هستند که خیلی اکنون باید که با تئاترها باید سر و کار داشتن. اگر این باشد من گمان می‌کنم که اثرهای جالب پیدا میشوند و این هم یک مثلا باعث باز بنا افتخاری ما شده میتواند. اون نفری که ایجادکار هست، شاعر است، نویسنده است و ژورنالیست است و در دل همین آتشک رو حس میکند که باید نویسد، برای صحنه تئاتر است، برای کینو است و همین چیز او رو آروم نمیگذارد. او باید پیش از همون مکتب بزرگی دراماتورگیای جهانی که هست همون اثرها رو خیلی جدا مطالعه کند، خواند، نه همچون خواننده بلکه همچون ایجادکاری که کار به دست بسیار جدی زدنی است. باید همون تکنیکای نویش رو، صحنه سازی رو، همین کنفلیکت رو، خاراکتر آفری رو، ابراز آفری رو، همش رو باید بسیار جدا آموزد. این خود یک همین اثرها خود یک مکتب بزرگ ایجادی هستند. مثلا حاضر در ادبیات ما در ساحه دراماتورگیا جوان خیلی هستند، لیکن کدام راه ها قطعی مثلا محبت اینها زیادتر میشد. مثلا صوتی مطلق‌زاده پیش از اون که به دراماتورگیا دست زند چندین اثرها رو از ترجمه کردن یعنی که ساخت و اسلوبی نوشتن دراما و مثلا فوجیه و آموختن و بعد حاضر نگاه میکنید تمام اثرهایی که وقتی که نگاه میکنید میخونید همه قانون قاعده امین دراماتورگیا رعایت کرده میشد. خیلی که چخ میگوید که در اول اگر کمان آویزون باشد باید در آخر وای پراند. بله، بنابراین این حاضر طاهر جان گفتن بسیار فکر خوب است. آموختن، نقض آموزن، فهمن، در همون اساس پیش می رود دراماتورگی ما، یعنی میفهمد، یعنی که چخیل وای کردن دکرد. بعد این در باز الکسی استروفسکی باز با یک دراماتورگی خیلی خوب دیگر هم هستن که الکساندر استروفسکی و انا اینم قریب 47 اثر دارد. نگاه میکنید آخه یکم کلمه گپش همون دخالت میکند دیگر دوام میباید دخالت. بنابراین بیشتر دعوت من همه که دراماتورگان جوان، اکتورایی که میخوان دراماتورگی بشن بیشتر آموزن، تحلیل کنن و فهمن با همین دراماتورگیا وارد شوند. سلامت باشید. خوب، تشکر برای اونه که یک صحبت بسیار آزاد و روشن داشتیم اینجا با هم گفتیم و در واقع مشکلات ها بسیار هستند، هم در ساحه آموختن، هم در ساحه مثلا تئاتر، انتخاب مثلا اثرها، دیگر چیزها دایر به آموزن دراماتورگان خیلی بسیار هستند. ولی باید که هر یک شخصی که در همین بخش فعالیت میکند باید که بی‌طرف نباشد، باید تواند که دست یکی رو گیرد، به راه خوب پیشنهاد کند و راههایی که مثلا او رو به جای رسانده توانند. و حتی در تئاتر ما بسیار وقت شاهد میشویم که مثلا شخصانی که مثلا از همین بخش دور هستند آنها می نویسند و نوشتن آنها تا جایی نمی رسد و باید که همین به یک چارچوبه مخصوص داشته باشه که مثلا موضوع گذاری، انتخاب اثر تا جایی رسیدن، قهرمانی تا کجا میبرد، تا چه اندازه میتواند تربیت کرده باشد جامعه رو، تا ما توانیم در آینده داشته باشیم شخصایی که در همین بخش فعالیت کرده باشند و امید میکنیم که همین آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی، آزمونی که در نزد وزارت فرهنگ هست برای درامانویسان سبب میشوند تا باز چهره های تازه در همین میدان پیدا شوند، اثرهای آنها به مردم پیشنهاد کرده شود. بار دیگر از شما میnnتدار هستیم که به تلویزیون سفینه اومدید و با ما صحبت داشتید. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودن نمایندگان
бахши фарҳанг ва мо суҳбат доштем пиромони мушкилоти драматургияи тоҷик. то суҳбати дигар шод бимонед.